matuko maingi tuturite ri tuturite tuigua kindu getagwo H pylori bacteria niyo twita Helicobacter pylori ni bacteria iko thina wa yoneka thina wa nda gutiri mundu tari actually no hinde cia multiply cingi hari igaituka ni githina eyo ni andu ingi makoretwo moy no ni kuri thina twitaga gastritis gastritis ni hinde ria gas yatuka ni accumulate thina wa mwiri waku kana thina wa nda yaku uguo ri eyo nayo ni andu ingi moy ni ulcers which is not the case todo ulcers ni tugire thini wa andu 7 atatu no thini wa andu 10 atatu ni makona ulcers na no manyihe matuike 2 out of 10 but gastritis ikoragwo na andu aingi undu utangihota gwiciria wale kindu kinini ukaibada wale kindu kinini ukaibada wale kindu kinini ukaibada na niyo icoka kurehe kindu gitagwo JAD gastroesophageal reflux disease yes na ni njuru muno na ni koretwo kigia andu in fact taru ko andu no mandekeri ni kuna andu ingi makoretwo magitumira kit ndegithoreka gastritis ithoreka H pylori na H pylori ri no iri icokera tondu tuga gutire mundu tari ona ni ugu jikarite haha ndina cio thina wa nda yakwa but they are not bothersome itirathinio na njiroro na imwe uguo ria wagirwo gwika ni guikara na specialist ndagitari ungiguteithia ku understand thina waku kuma kihumo nigetha utige utira hindi ciothe ukiaragi horo wa gas gwicokera gas yo ni acid kana ni ndu no yo acid nikio turamita JAD gastroesophageal reflux disease no meta gas tondu ke hindi ya acid kio kingi hari nikio kire hari reflux yo ugu kire werukaga ti gas werukaga werukaga acid iko thina wa nda ugu nigetha weruke ri kirio kugeta nakio ni bloating because of that acid nikio ndakwira wagiru gwikara na mundu uramenya niki arenda gwika but the problem we have he tutawandu mamenyerire ndaiguire magitwita ciriciri mundu ameria akaigua okay ni uru muno they will never help you waigua ta wina kathina kada ugathi ugatengerera kiti waigua wina ke ugatengerera omeprazole they will never help you icio dawa ni cia guteithiriria ku relieve gas hiyo just to relieve what of long term ni wiciragi horo wa long term treatment ya thina ucio Dr. Kimothori yes Sheshe ni hakuhe nawe.